Pemirsa, pemerintah ngewangun tetiga genah pusat data nasional PDN ring Cikarang, Batam, sanepinih anyar ring Ibu Kota Nusantara IKN. Sapunika sane kewedarang oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Dani Mausang PDN Sane Kawigunayang Inuca pacang memargi ngelintangin Badan Layanan Umum BLU Sane Kaguyub ring Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo. Manut Dani PDN kawentuk antuk ngukuhang kapasitas data saha mengkonsolidasikan Puangunan Nasional mangdani sayan efisien turmaning terpusat. Puangunan PDN Inucap nganggen skema soft loan utawi pinjaman lunak majeng sawetara negara tiosan. Kantos mangkin manut dane Puangunan PDN sane magenah ring Cikarang sampun memargi ulung dasa 3%, tur anceng nyane operasi ring warsa kali-tali 6 likur. Selanturnyane ring Puangunan PDN ring Batam sampun ring proses penentuan konsultan pengawas. Dani mastikayang Puangunan PDN nyarengang Badan Cyber saha sandi negara BSSN awit kantos panguntat nyane. Manut dane BSSN taler pacang mastikayang indik pemenuhan persyaratan keamanan cyber. Ring Puangunan PDN puniki paki banyane sekadi rauh saking integrasi keamanan sistem mawinan proses transisi saking PDN sementara PDNS ke PDN nenten jedangan. Punika mawinan Dani Mausang Puangunan PDN muatang teknologi sanes dateng limbak tur anutin alikan zaman. Pemerintah memperkanti sareng mitra internasional wiadin domestik untuk mastikayang teknologi sane kawigunayang ring PDN pinih becik tur side nambakin ancaman cyber ring galah pungkuran. Bali Pos nguningayang.